Moja mama. Hej, bok! Ja sam Pepa, ali to sigurno znate. A danas ću vam prokazati moju knjigu o mojoj mami. Moja mama, ona vam je najbolja mama na cijelom svijetu. I najljepša, vrlo je elegantna, poput balerine. Ona stane na svoje prstiće i vrti se u krug. Ona je vrlo ozbiljna. Ona se ozbiljno igra s nama, a mi se s njom najviše volimo igrati. Moja mama, ona je jako marljiva, a to znači da ono puno radi kod kuće. Ona radi svoj posao, ona nam kuha, pere, priča priče, igra se. Moja mama, ona vam je vrlo pametna. Ona zna čitati zemljovide, ona zna čitati svakakve priče, ona zna čitati i razne novine, a zatim nam od njih pravi papirnate avione. Moja mama, ona uvijek razgovara sa mnom i Georgeom kao da smo mi veliki. Ali znate, ona nas uvijek i umiri kada se nečega jako uplašimo. Ona može sve što joj padne na pamet. Skakati, plivati, pričati, kuhati, svirati violinu. Iako ponekad i ne zvuči najbolje. Ona može sve, pogotovo kada joj netko kaže da neće uspjeti. Ona je jako uredna, ali znate što? Ona voli skakati po blatnim lokvicama baš kao i George i ja. Naša mama je najbolja mama, ali sam sigurna da je takva i vaša. Čiča miča, gotova je priča. Pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo. Bok!